pričamo o diplomiranom filmskom producentu i profesoru scenske šminke Borisu Krejiću, koji pokazuje kako se zapravo posao može živjeti i voljeti i koji pokazuje da je zapravo njegov život scena. Njegov profesionalni život vezan je za scenu, bilo da stoji ispred kamere ili iza nje. Boris Krejić, zahvaljujući svom talentu i vještinama, u sebi objedinjuje cijelu ekipu potrebnu za snimanje. Tragajući za profesijom koja bi mu najviše odgovarala, oprobao se kao maneken i fotomodel, TV voditelj, novinar, pozorišni glumac, plesač, šminker, fotograf, animator i producent. Ja spadam u onu grupu ljudi koja uvijek ulaže u sebe. Ja ne znam, od malena sam išao na kurseve računara, folklor, košarku, karate, svirao harmoniku, završio sve kurseve računara i svašta nešto. Tako da sam uvijek bio u obavezama i uvijek sam tražio sebi nešto šta mogu dodatno da radim ili nešto, jer meni je slobodan dan ili nešto da čitav dan provedete ništa ne radeći bilo potpuno suludo. Već kao šestogodišnjak bavio se manekenstvom. Sa 11 godina upisao je školu za mlade talente, u okviru koje je glumio u Narodnom pozorištu Republike Srpske, dok je sa 14 godina postao voditelj omladinske TV emisije. Kao srednjoškolac bio je dio ekipe učenika iz Gradiške koja je snimila kratkometražni film Pandorina kutija 7 smrtnih grijehova, koji je popratila istoimena izložba njegovih fotografija. Pa iza kamere sam poželio da stanem onog momenta kada se u modnoj industriji nisam pronašao, kada je sve to počelo da se radi štapom i kanapom, i fashion weekovi, i ne znam, određene manifestacije, i reklamne kampanje koje su se odrađivale za nekih nizanih 50 maraka. Tako da sam u tom periodu ja u suštini imao viziju da svoje znanje i svoju svu vještinu koju sam sticao tolike godine prenesem u nešto što će da bude sve ono što recimo danas ja ne mogu u fotografiji da izvedem, ispoziram ili nešto da odradim. Ja uzimam modele koji to odrađuju vrlo uspješno i apsolutno se trudim da to uvijek bude nešto novo, nešto drugačije. U suštini to što sam nekad bio ja, sad su oni. Pored svih aktivnosti bavi se i modernim plesom, pa je u rodnoj Gradišci predstavio jedan zanimljiv performans. Prvi put na našim prostorima se izvela u Gradišci na sceni kulturnog centra 3D spektakl, dakle numera Michael Jacksona Thriller. Ja sam je ekranizovao, to jest radio sam animaciju koja je dosta dugo rađena i da sve to izgleda kako je izgledalo, da mi, ne znam, dok plešemo da imamo animaciju iza, ne znam, šišmiše. Bukvalno da odradimo neki, da kažem, remake spota i da sve prisutne podsjetimo i na taj neki period Michael Jacksona koji više nije sa nama. Od projekata koje je do sada radio, najdraži mu je fotografisanje glumačke ekipe za predstavu Hotline sa Mirkom Vasiljević u glavnoj ulozi. Iako u početku nije bio siguran da li će biti na nivou zadatka, bio je oduševljen rezultatom, a plakat za predstavu već drugu godinu krasi Veliki zid Akademije 28 u Beogradu. Tu sam potpisao fotografiju, šminku, frizuru, postprodukciju. To je bio jedan onako malo zahtjevniji projekat jer nije mala stvar da vi koji ste iz manje sredine radite nešto što je u Beogradu i da to bude u strogom centru grada. Pritom imate marketinške kuće koje se bave tim poslom i to ozbiljno. A meni se to desilo, mislim da je 3. ili 4. godina fakulteta kad sam dobio poziv da li želim da to odradim. Bez razmišljanja sam rekao da, a posle se bacio razmišljanje šta je to ono što ja mogu da ponudim tom projektu, čitavom, a da to ne bude nešto što je već viđeno, nego da bude nešto neobično, a da opet ima moj lični pečat. I na kraju sam i uspio. Od svih zanimanja Boris najviše voli šminkanje, koje mu omogućava da izrazi sklonost prema likovnoj umjetnosti, ali i da eksperimentiše. Trudi se da svoje klijentkinje uvijek drugačije našminka, a najveća satisfakcija su mu njihove pozitivne reakcije. Ipak, kao muškarcu, nije mu lako da se nosi s predrasudama u maloj sredini. To kod nas i na našim prostorima nikad neće biti prihvaćeno. I s tim, kogod kaže da je super, laže. Zato što, prvo, postoje ljudi koji su dosta zavidni, koji su zlonamjerni. Postoje oni koji su dobronamjerni, ali to pokazuju na pogrešan način. Tako da su to neke te stvari sa kojima svaki muški šminker mora da se susretne, ali isto tako
jako je bitno naglasiti da ne može da vidi žena ženu onako kako je vidi muškarac. Upornost da završi Akademiju za šminkanje u Beogradu, zbog čega je prelazio i po 600 km dnevno, se isplatila. Iako ne dolazi iz velikog grada, njegov talenat primijećen je i u srpskoj prestonici, gdje ima vrlo jaku konkurenciju. Bilo je jako teško, jer to je mukotrpan proces kada niko iza vas ne stoji. I sami morate birati i projekte, nemate tu nekog ko bi vas savjetovao. Recimo mi u školi za talente UMS smo imali ljude koji su brinuli o marketingu, o tome, o sponzorima koji su nas oblačili za emisije. Moje je bilo samo da se pojavim. Ja sam se u tom periodu osjećao kao zaista izuzetno velika zvijezda, pogotovo što sam ja tada imao 14 godina, a na televiziji su se pojavljivale samo, istaknute ličnosti i to koje su tada imale ogroman povod za gostovanje, a ne kao danas, kakvu god glupost da uradite, vi ćete završiti na televiziji. Radio je fotografije za koncerte Cece Ražnatović, a kao šminker učestvovao je u snimanju Pinkovih zvezda i zvezdica. Iako su snimanja bila naporna, Boris se trudio da iskoristi svaki trenutak i da sazna što više ne samo o šminkanju, nego i o produkciji, za koju je također završio fakultet. Sve svoje pauze u snimanju, pošto su snimanja trajali po 17 sati dnevno, iskoristio da gledam kako izgleda ta rasvjeta, kako izgleda sama produkcija. Dosta sam proveo vremena iza kamere, ali i tu sa strana gdje sam posmatrao sam taj proces rada. Od nekoga koji je toliko postigao očekivali biste da je nametljiv i prodoran, međutim Boris je upravo suprotno. Ipak zna da sačeka i prepozna pravi trenutak. Cilj mu je da se ostvari u ulozi producenta, ali i da se usavrši kao šminker. Uglavnom, multipraktik sam pa zavisi ko mi šta bude ponudio. U svakom slučaju neću kucati ni na čija vrata da tražim ja nešto. Zato što sve stvari u životu koje su mi se desile se spontane i same od sebe. Ja sam imao želju i ako nešto iskreno želite, to se ispuni. Ali ne treba ni za čim trčati zato što sve dođe u svoje vrijeme. Jer svako vrijeme je pravo vrijeme jer se baš tad dešava.